Muraho cyane inshuti zacu mukurikira umurongo wa chaîne yacu wa Top G Rwanda TV. Nanone turagarutse muri za nkuru mukunda z'ubwenge kandi zicukumbuye. Raporo mpuzamahanga zigaragaza ko miliyoni zirenga 281 bagiye bimuka mu bihe bitandukanye ku isi bava mu byaro bitandukanye mu bihugu byabo berekeza mu mijyi, aho baba bagiye gushaka serivisi z'ubuvuzi zigezweho, uburezi ndetse n'izikoranabuhanga ziba zitaboneka muri ibyo byaro by'iwabo. Mu ndimi z'amahanga nka rural urban migration, cyangwa kwimuka bava mu byaro bajya mu mujyi mu rurimi rw'iwacu. Aha turebeye mu gihugu cyacu, umujyi wa Kigali mu 2022, raporo ya statistique igaragaza ko miliyoni imwe n'ibihumbi 208 aribo bari batuye mu mujyi wa Kigali. 2023 haba hiyongera ritari rinini cyane kuko ibihumbi 40 byiyongereye muri uyu mujyi wacu wa Kigali. Noneho izi raporo zigaragaza ko 2024 umujyi wa Kigali wari utuye na miliyoni imwe n'ibihumbi 288 bavuye mu cyaro baza muri uyu mujyi. Kandi ubukure bw'uyu mujyi mu kijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage ukaba biri kuri 3.2%. Reka kandi tubabwire ko raporo mpuzamahanga zigaragaza ko miliyoni zirenga 281 zigenda zimuka mu bihe bitandukanye ziva mu byaro zijya mu mijyi y'ibihugu byabo gushaka serivisi zigezweho z'ubuvuzi, ikoranabuhanga ndetse n'uburezi mu mijyi y'ibihugu byabo. Ibi ngibi byatumye Top G Rwanda gutegurira imijyi 5 ituwe cyane ku isi kurusha iyindi. Ku mwanya wa 5 turahasanga umujyi wa Sao Paulo, n'umujyi wo mu gihugu cya Brazil, aho mu 2023 wari utuwe na miliyoni 22 n'abaturage 619 n'abaturage 736. Haje kubaho inyongera z'ibihumbi 200 mu gihe cy'umwaka umwe bavuye mu byaro by'iwabo bitandukanye bya Brazil baza mu mujyi gushakisha nk'abandi bose. Umujyi 2024 uhagaze kuri miliyoni 22 n'ibihumbi 886 n'abaturage 704. Uyu mujyi kandi ni umujyi ukurikirwa n'umujyi wa Rio de Janeiro nawo muri iki gihugu cya Brazil, nawo uri mu yituwe cyane kuri iyi si, aho nawe uza ku mwanya wa 23, yose kabiri mu gihugu kimwe cya Brazil ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Uyu mujyi kandi uri ku kigereranyo cya 0.8 ku kijyanye n'ubukure bw'umujyi tugendeye kwiyongera ry'abaturage. Dukomeze top 5 yacu ku mwanya wa 4, aho tuhasanga umujyi wa Dhaka, ahari mu gihugu cya Bangladesh ku mugabane wa Aziya, aho ari igihugu cyakolonijwe n'Abongereza mu myaka yatambutse, ariko kikaza kwibohora iyo ngo y'ubukoloni kikaza kwiyubaka kikagezaho cyubaka umujyi mwiza uhambaye, aho abaturage bawo nabo banezezwa no kuba bava mu byaro by'iwabo bakaza muri uyu mujyi. Uyu mujyi statistique mpuzamahanga zigaragaza ko wari utuwe na miliyoni 23 n'ibihumbi 209 n'abaturage 616. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa ibihumbi 700 byarimutse biva mu byaro bitandukanye by'igihugu cya Bangladesh biza muri uyu mujyi wa Dhaka, aho 2024 utuwe na miliyoni 23 n'ibihumbi 935 n'abaturage 652. Ikigereranyo cy'ubukure bw'uyu mujyi mu bijyanye n'iyongera ry'abaturage, haba bavuka ndetse n'abaturuka mu byaro kuhatura, uri ku kigero cya 3.3%. Ku mwanya wa 3 muri top 5 yacu turasanga umujyi wa Shanghai, nawo ni umujyi wo mu gihugu cy'Ubushinwa, aho ari n'umujyi mukuru w'iki gihugu. 2023 uyu mujyi wa Shanghai wari utuwe na miliyoni 29 n'ibihumbi 210. Abantu basaga 600 baje kwimuka bava mu byaro baza mu mujyi, abandi nabo baravuka, aho 2024 uyu mujyi ufite abaturage miliyoni 29 n'ibihumbi 460. Ikigereranyo cy'ubukure bw'uyu mujyi tugendeye kw'ibwiyongere bw'abaturage, haba bavuka ndetse n'abava mu byaro baje gutura, kiri kuri 2.2%.
ku mwanya wa kabiri tudatinze turasanga umujyi wa Delhi, aha ni mu gihugu cy'Ubuhinde, naho ni mu mugabane wa Aziya, aho 2023 hari hatuwe na miliyoni 32 n'abantu 940,000. Habaho ubwiyongere bwa miliyoni isaga y'abantu bavutse, abandi bava mu byaro baza muri uyu mujyi wa Delhi mu Buhinde, aho uyu mujyi ubu ngubu utuwe na miliyoni 33 n'ibihumbi 807. Dawe uri kwibaza ku mwanya wa mbere ati ninde uhari? Turahasanga umujyi ukomeye cyane mu gihugu cya Japan, aho dusanga inganda zitandukanye nka za Daihatsu na Mitsubishi n'izindi nganda za tekinoloji n'ibindi bikoresho byose by'imodoka ndetse n'ibindi bitandukanye muri uyu mujyi, bikaba biri muri bimwe bikurura abantu mu kuza gutura muri uyu mujyi, aho uyu mujyi nawo ugenda ukura cyane. 2023 bigaragara ko wari utuwe na miliyoni zisaga 40 z'abaturage, aho habayeho ubwiyongere butangaje bw'abaturage, uyu mujyi ukiyongeraho miliyoni zisaga 1.5 z'abaturage bavuye mu byaro bakaza guturamo mu mujyi ufite umutekano ndetse n'ibindi byose bikenerwa ku baturage kugira ngo bahabe. Uyu mujyi wakira abaturage batandukanye baturutse mu byaro, abaje kwiga, kwivuza ndetse no muri serivisi zindi zitaba zabonetse mu makaritsiye y'iwabo. Reka mbashimire mwe twabanye muri top 5, nakagaruka musangira ngendo wa Top G Rwanda. Ciao ciao.